dikgwebo tsa monoga di rotloediwa go inaakanya lenaneo la African Continental Free Trade Area. Amogotsa metshameko setlhopha sa Lion Kingdom se gapa le tlhakore la Team Cup la basimane mo kgaisanong ya boraro ya 6 Series Taekwondo Challenge. Wetsuaran la kapuedi tla video Patricia Chobonyana e me garetsena mo dikganyeng tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o paketsa mogetse baemedi ba bašwa ba mafatsa United Kingdom e bonre Gilles Antignap le wa China Refanyong ba ba simolotseng tiro ya bone mo Botswana. Dr. Masisi o supile fa lefatshe leno le totomatsa maitlamo a go nonotsa le go feta tomagano le tirisano mmogo le mafatshe a go atolosa mosepele wa go golela kwa itshulelong ya ikegileng jalo ka maranyane le dikitso o tshidile o nkabetse o abega. Mahatsa a Botswana le China a na le dingwaga di tshwara 50 a kola botsalano le tirisano mmogo mo mehameng ya dikago botsogo le tsa kgotetso. Lehatsi leno le tatolosa le go heta mosepele wa go thabologa mmogo le la China mo dintheng tse di harologaneng kwa puthegong ya boherabongwe ya China Africa Cooperation kwa Beijing kgwedi e tang. Kwa puthegong e go solohetseng mahatsa a Afrika a le 53 go akarediwa la Botswana go e tsena. You'll recall that we've got a partnership with a Chinese company to develop our e-mobility program and ensure that we can transfer knowledge, skills, including intellectual capital. And so we want to drive this up and increase the value that is, accorded to Botswana. In the process, we increase jobs and we contribute to our GDP. I believe that my presence will bring you the active response for it, and we are also in supporting this cooperation in the future, especially the one that Botswana is also good of these potentials. That we need to explore more potentials to expand our bilateral economic and trade cooperation. Lehatsi la United Kingdom ke lengwe la mo maemong a kwa godimo kwa kgaolong ya Europa mo tirisong ya maranyane mme se baya lehatsi leno mo seemo sa go anya go le gontsi go atolosa mosepele wa lone wa thabologo e ikegileng ka maranyane. As you might know, from 2021 there was a new agreement with the SACU and the United Kingdom following Brexit. And there are about 14 companies from Botswana that are trading in the United Kingdom. Far too little, given our length of time. Botswana has decided quite strategically to veer off and focus on developing a knowledge-based economy, which is something that you Brits have mastered. It's my absolute honour to be here to work tirelessly with all the vitality and energy I can bring to deepen those. My government has been really clear that economic growth, mutual economic growth, the issues of climate and nature that global challenges that we all face are absolutely front and centre. And I look forward to deepening our partnership, bringing in the expertise that we can to bear to support you in your missions. Lehatsi la Botswana le na le diofisi kwa mahatsheng a sele di heta 20 ka le lemoga botlhokwa jwa go dirisana le a mangwe go bata ditharabololo tse dikgwetlho tse di tshwanang tse di lebaneng mahatshe. O tshidile o nkabetse Botswana Television Gaborone. Mothusa Tautona Reslam Batsogwane a re dikgwebo tsa monoga e di tshwanetse tsa dirisa sebaka sa go bereka le lekgotla la African Continental Free Trade Area kgotsa ACFTA ka jaana seo se ka thusa go fa dikgwebo maitemogelo a go simolosa madirelo mo lefatsheng leno. A re dikgwebo di tshwanetse tsa leka ka bojotlhe go gola mme le puso e dira ka natla go thusa dikgwebo maitekong a tsone go gola le gone go direla mo tikologong e siameng. Motlhogi Tautona o ne a bula semmuso phutego ya kgwebo ya lekalana la Business Botswana le tshwaragane jalo le makalana a mangwe a maleba. Terry Makgweng wa bega. E re ka mo nakong eno itsholelo ya lefatshe ka bophara e amegile ka mabaka a farologanyeng go botlhokwa gore dikgwebo di dire ka thata go leka go lwantsha seemo seo. Mo lefatsheng la Botswana mogopolo o teng ke gore itsholelo ya lefatshe leno e leke go fetolwa go nna e etelelwang pele ke makalana kgotsa dikgwebo tse di ikemetseng ka nosi le go rekisetsa mafatshe a mangwe dithoto le ditirelo. Ka jalo puso e dira gotlhe mo e ka go kgonang go kabakanya itsholelo e bo e dira tikologo e dikgwebo di ka atlega mo go yone ka seo se ka thusa thata go godisa itsholelo go nna e kwa godimo jaaka lefatshe leno le eletsa.
our target of attaining a high income status as a nation will not be possible without the contribution of the private sector. Let me stress that government's commitment to the policy priority of the business environment reform to facilitate the ease of doing business and creating a conducive investment climate for the sustainable higher growth is unwavering. Ka fa lethakoreng le lengwe lekalana la Business Botswana le itamile go godisa mahama wa dikgwebo mme ibile le setse le simodisitse dithulaganyo tse le di itiretseng tse di ka dira mahama o ikemetseng ka nosi o kabakanye ibile o nonohile. And we are committed through BB to reorganize ourselves internally to ensure that some of these ills from the private sector are also addressed so as to improve our effectiveness and efficiency. Mahama o ikemetseng ka nosi o rotloeditswe go gatela pele go na le go ikega ka theko ya puso mme go bolelwa fa seo se ka ithutiwa go lebilwe mafatshe a mangwe a lone itsholelo ya one e neng ya amilwe ke bolwetse jwa COVID-19 le ntwa ya lefatshe la Ukraine. At the moment, there is an expectation that we could even be in sight of this Goldilocks scenario. We have come out of a time in the wake of the COVID crisis following Russia's invasion of Ukraine of elevated inflation in developed markets. Toropo ya Francistown e saleng e thopilwe go tshegetsa phuthego e ka ngwaga wa 1988 go bolelwa e tsweletse ka go thabologa mo go kgotsofatsang. This conference is the culmination of a collective effort that began in the year 1988. Business Botswana recognized the potential of Francistown and one of the most dynamic cities in Botswana. Go fetola dikakanyo le ka fa dilo di dirwang ka teng go rotloediwa thata ka jana go katisa diphetogo tse di tlhokegang. Terry Makgoeng, BTV News, Francistown. Megale gona o tsubang segwana sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television primaneng jalo ya tsatsi la mosupologo fa re tswelela ntlhopheng wa bopalamente wa kgaolo ya Tsopong South Dr. Kisitegile go Botswang o kailwe ke moeteledipele wa party eo re dumela Salashando le moeteledipele o nang le tebelo pele mme a ka tokahatsa matshelo a Batswana re Salashando o buile se fa rolela batlhophi ba kgaolo eo Dr. go Botswang semmuso ka mafelo a beke kwa motseng wa Sfare Mammosisiska wa bega. E re jaaka ditlhopho tsa setšhaba di atamela diphathi tsotlhe tsa sepolotiki mo lefatsheng leno di tsweletse ka go rola semmuso bontlhopheng ba mapalamente le khansele. Mafelo a beke eno phathi ya BCP e rotse bontlhopheng ba yone ba kgaolo ya Tsopong South. Dr. go Botswang yo itsegeng ka go buelela ditsamaiso tse di lolameng o roletswe semmuso balatedi ba phathi eo e leng tlhopheng wa bopalamente. He is composed o etse dibete but also firm. He is a diplomat. O kgona go ba mahoko sente. Me gape gampampetse wa thamalatsa. Ene motho wa mohuta oneo. Soft but a disciplinarian. Ba ha rena e mankari nao mo parlamente su. Phathi ya BCP e kaile fa e tshwanetse ya tlhophiwa go busa ka e ba pele le tlhoko la ditiro la banana le itsholelo ya setšhaba. Ha re bua ka sethogo sa rona sa dithopo tsa 2024. Re go Botswang o tlhomamisitse gore re tshwanetse go aga Botswana yo berekela mongwe le mongwe ka gore we are in this together. Mongwe le mongwe yo sa berekeng mo sefaremo a itse gore Botswana Congress Party ina le lenaneo ya re unemployment benefit ya re ga o sa bereke wa go nelwa 600 pula bua le monana ka wena gore ra go thopa ngaka go Botswang le makhanselara a gagwe. E re ka jaanong ipapatso e buletswe semmuso ntlhopheng wa bopalamente o ikaelela go atametsa banni ba kgaolo ya Tsopong South ditlamelo. Re bata di ofisi tse di 30 tsa khansele le molaodi mo Tsopong Borwa le nkuta sente ka re Tsopong Borwa ka gore ke rona ba re tshwereng ditlamelo tse di ka tshegetsang
full council, full district. Dr. BOTSWANA ke ene mo palamente wa kgaolo ya Sefare Ramokgonami a e gapileng ka ngwaga wa 2019 e ne le lantlha kgaolo eo e tswa mo diatleng tsa party e busang ya BDP fa e sale ka nako ya boipuso. Mamusi Siska, BTV News, Sefare. Mere tswalela dikgang tsa sepolotiki mothusa moeteledipele wa party ya Umbrella for Democratic Change UDC Re Ndabakgaolatli o kopile batswana go ikemela ka dinao go tlhopha party ya UDC ka e le yone e tshwere mananeo a ka tlhabololang matshelo a batswana. Re Gaolatli o buile seo jaaka na kopela mme Phushi Manyeneng le makhanselara a gagwe ya roba bobedi tlhopho mo kgaolong e ntšha ya Mmopane Metsi Motlhabe ka mafelo a beke. Jessica Pilane o na le ko. Rendaba a re party ya UDC e ikemiseditse go tsibogela seemo sa botsogo se tshwana tlhaelo ya melemo go netefatsa gore ditlamelo tsa botsogo di goroga kwa batswaneng. Fa rola mme Phushi Manyeneng yo o dirileng e le mooki, Rendaba mo kaile fa le maleba ka tlile go thusa fela thata mo dikganyeng tsa botsogo. Me wa nese me yo sutlang batho ba ba sisimusang batho mmele me yo tshwarang batho ba ba tlhobogilweng mme yo Phushi Manyeneng le lesego jang ba gaetso a re emeng ka dinao a re lemogeng lesego la rona le lesego go nne le netse motho yo o tshotseng pelo ya go nna bomma boipelego a lebelega. Party ya rona ya Umbrella for Democratic Change ke party e eteleditseng gore bomme basadi ba etelele pele ba bonale ba supagale gore le bone hela jaaka borre ba nonohile go etelela setšhaba pele. Umbrella for Democratic Change e kana bone gore botsogo ja lehatshe la Botswana ya go bothabolola go menagane ra go emisa dilo tse e leng gore Motswana wa kongakeng ga a tsena kwa gate o bukelwa gore a ta bone ngaka morago ga ngwaga tse pedi. Dilo tse ba gaetso ra le di bolelela ka maikaelelo a gore re emeng ka dinao. Ba amogela thomo mme Manyeneng o ikanne go emela batho ba kgaolo e ka boammaruri. Re ikanna go tshwaragana le lona le le baagi ba Mmopane le Metsi Motlhabe re tlabe re berekisanya le lona ka morero. Re ikana gore re supeng le re rome ka October ka tlhopho ya go supa gore le na le tshepo mo go rona le rona betso re tla ikokobetsa re lo reetsa. Go ya ka maitlamo a party ya UDC e ikaelela go tlhabolola matshelo a batho ka go fetla mebereko e ka tshwara 450,000 go ya go 500,000 mo ngwageng tse tlhano. Ka jalo batswana ba kopile go tlhopha party ya UDC ka dipalo tse di kwa godimo go sireletsa bokamoso jwa bone. Jessica Pilani, BTV News, Mopani. Ga re tsena mo kganyeng e leng tlhogo mo kgasong ya tsatsi leno. Tsela ya A3 e simologang kwa toropong ya Francistown go yeng kwa Kasane ka ilwe le mamang mo go thuseng motsamao wa dithoto le batho. Selo se se ka thusang lefatshe leno go itepatepanya le dikgwetlho tsa go tlhoka go iketla ga seemo sa itsholelo. Go bua ga tsela eo go gateletswe le sesupo sa gore puso e tsere maikemisetso a go tsholetsa seemo sa itsholelo le gone go tlisa ditlhabologo. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o buile se kwa tshimologong ya kago ya tsela e ya A3 kwa motseng wa Mathangwane gompieno ke letleletswe somola kae wa bega. Badirisi ba tsela jaanong ba ka bola dipelo morago ga dingwaga e tshabelelwa ke dikotsi e le ka ntlha ya seemo sa yone. Tsela e saleng e emetswe ke yone e golaganyang motsamao wa dithoto mo mafatsheng a Aforika, selo se e bileng se tla nna mosola mo papadisanong le go nosetsa kgolo ya itsholelo. This groundbreaking ceremony of the promised infrastructure projects presents a sign of commitment and resolve by my government to develop this country into a hub for the sustainable delivery of goods, services, and technological advancements. Such will result in a surge in employment opportunities across sectors during execution, the enhancement of transport connectivity in the region, and therefore the facilitation of smoother trade in goods and service across borders. We are here to kickstart construction activities for a major road project, a regional project, an international corridor that not only carry goods and services
from our neighboring countries or neighbor to our neighbors, or DRC. It carries goods and services from across the globe. Tiragalo e ya nontsha banni pelo ka mathe. Tsela e eta re busetsa go le gontsi diteraka tse di tona tse di hitang ha le tsona gongwe re bate mo sengonyana re je sengonyana gore madinyana re antshang a bo virtual gate di nnete. Lenaneo le lesha la ditlhabolola development manager model ga supiwa le tla thusa gore tsela e dirwe ka nako le ka madi a beilweng. Tlwaelo ya gore go tsewe bo 24 months 36 months bone ba tshotse 6 months go read survey this road. Maybe le ha ba go e dira bo tla tlhalosa 200 kilometers yo di kontraka tsa Batswana ngwe le ngwe ya go hiwa 50 ya bo helo e be le itebaganya le marogo hela go gore ka bokhutshwana tsela e ra go e delivera mo nakong e khutshwana. For us to be sure that we don't risk, we have to bring our best experts to make sure that what we are costing is close to accurate as possible. Otherwise, we will be in trouble because government will not entertain any variations. Bao ba ba gaufi le tsela e 200 kilometers ya A3 ba kgothatsiwa go iketa ka thupana go simolola dikgwebo ka nako ya kago ya tsela e. Ke letleletswe Somolekae BOTSWANA Television. Ga tsena mo go tsa mafatshe a seleng tlhopheng wa pele yo ikemetseng ka boesi ya botautona Robert F. Kennedy Jr. o emenokeng tlhopheng jaanong wa Republican Donald Trump fa le kwa putegong ya sepolotiki kwa Arizona morago ga gore a ikgogela morago mo ditlhophong. Robert F. Kennedy o eleng setlogolo sa tautona John F. Kennedy wa Amerika yo neng a bolawa ka ngwaga wa 1963 o supile fa tla ema tlhopheng wa Republican Donald Trump nokeng morago ga gore a ikgogela morago mo ditlhophong e le ntlhopheng yo ikemetseng beke e fetileng. O ne a tlhalosa fa tla ntsha leina la gagwe mo dipampiring tsa ditlhopho mo dikgaolong tsotlhe tsa botlhophi tse di 10. Wetsora ko hela jaanong go kutlwaneng sa tsa metshameko mekgetsireke laetsa o sekeng mfano kgaitsedi ya motho. Tumela gape Benson. Ke bone dia ba mabane ka tsatsi la tshipi le maloba beke ka tsora ke la bona kana ke la botlhano ja ka ne re bona ile gore tebogo le tsile o dira dia ba o tsweletse ka go ba sia mme antsa tswa mo morakeng antsa sa ikatise. Go tse jalo kgaitsedi ka go lebega a le mo setlhweng a palamela thaba mme bile gape re tla mona gape ka mahelo a beke a le mo 100 meters. 100 meters. Nyare mo eletsa katlego ka tselentseng yalo o kgothatsa ba le bantsi. Go ntse jalo kgaitsedi ka tla ke go leboga Benson o etsa madume na ke laetsa o sekeng ka dikgang tsa metshameko mme re di simolola hela ka tsa motshameko wa taekwondo. Setlhopha sa Lion Kingdom se fentse sa Powerhouse ka dintlha di le 42 go di le 40 go gapa letlhakore la Team Cup la basimane ba bagolwane la kgaisano ya boraro ya 6 Series Taekwondo Challenge. Kgaisano eo e tla go gang sebaka sa dikgwedi tse 3 e ne e tshamekelwa kwa University ya Botswana ka Matlhatso. A rutla pego e rulagantsweng ke tshegofatso Malepa ana le Victoria Dikgang. Setlhopha sa Lion Kingdom se seneng se golagantse batshameki ba le bane se fetetse go makgaolakganyeng ka go padimola sa New Era se le sone se neng se tshameka ka batshameki ba le bane ka dintlha tse di 50 le bone go tse 30 le bofere bobedi. Powerhouse ka fa letlhakore le lengwe ba fetetse go makgaolakganyeng ba sena go garesonya New Era ka 68-23. Mo makgaolakganyeng Lion Kingdom ba kgona go dirisa batshameki ba bone ba maitemogelo a go godimo go gatisa phenyo ya 42-40 gathano le Powerhouse le go gapa letlhakore la basimane ba bagolwane la Team Cup. Powerhouse ba tsaya maemo a bobedi fa New Era bone ba tsere maemo a boraro. Tota gompieno ke fila gore re tshamekile bontle thata
But even though re tshamekile bontle for this competition, kana competition e diretswe go selectela bana gore ba kgone go representa lehatshe kwa mahatsheng a mangwe. So go ka nna ke sentse ke feel gore re na le pressure because when you look at Southern Africa and the world itself, target ba setseng ba re betse go godimo. So tsatsi la gompieno nkare re na le diphoso hale le hale because we won't fit in the G1 tournaments ka lebaka la gore we can't survive strength sa rona sentse se le ko tlase. So ke feel re boele ko le baleng gape re go ketsa stamina re ba kanye le footwork go avoid the injury. My team today did very good, quite well. Counting that it wasn't I can't say it wasn't the best team, but it wasn't the team that was the strongest. Re tshamekile sentle thata ke lebile gore ke ne ke tshameka ka batshameki ba bašwa ka pagale le gale ba sa kgona go tshameka ka mabaka a dikgobalo le ditshwarego tse dingwe ke solofela gore mo nakong e tlang re tla dira sentle. Hopefully TEME will come in strongly fully next series, hoping that all my Team A players will be able to come through for the next series. Mo maduong a mangwe letlhakore la proms e le la basetsana ba black belt le fentswe ke sethunya setlhake wa setlhopha sa Lion Kingdom a sena go fenya mogabo thuto basebi ka ditikologo tse pedi go lefela. Ka fa letlhakore la basimane Theo Selaki wa setlhopha sa Powerhouse o latlhegetswe kgatlhanong le mogabo Leslie Matlapeng ka ditikologo tse pedi go lefela. Mo letlhakore la basimane ba white belt e ntse la proms Felix Kawi wa setlhopha sa Powerhouse o fentse mogabo kgothatso ba itshoki ka 2-0. Tsegofatso Malepa, PTV Sport, Gaborone. Mo go tse dingwe setlhopha sa borre sa basketball sa Police Academy 5 se iponetse phatlha kwa go tsenne tse di kwa godimo tsa Kokano Borwa morago ga go kwadisa phenyo ya bolesome le botlhano mo motshamekong wa tikologo ya bobedi wa ligi ya Botswana Basketball Association. Setlhopha sa Police 5 se padimotse sa Platinum Warriors ka dintlha di le 82 go tse 61 kwa mabaleng a baisago maabane a rutlwe Katlego Kgakole. Police ba ba tsene mo motshamekong o ba na le tatlhegelo di le 4 ba simolotse motshameko ka lebelo le le kwa godimo ba bolotsa ditlhaselo di le mmalwa mo kwatareng ya ntlha go e fenya motlhofo ka 1913. Mo kwatareng ya bobedi banna ba mapodisi ba tswelela ba tshwere taolo ya motshameko ba dirisa maitemogelo a batshameki ba akaretsang Moloki Leroy Makgaritlha le Tino Tenda Chafika go ka ikhutsa ba eteletse pele ka 21-16. Mo kwatareng ya boraro Warriors e ne e tletse ka batshameki ba ba botlana ba lwa ka gotlhe go leka go boela mo motshamekong mme banna ba ga keletso Makgatlhe ba kgona go busetsa seemo mo taolong ba e gapa ka 1917. Police ba ba neng ba setse ba lemoga fa ba le mo tshiamelong ya go fenya motshameko o ba sireletsa bontle ba nosa dintlha di le 22 go ka fenya motshameko ka kakaretso ka dintlha di le 22 go tse di 61 tsa Platinum Warriors. Phenyo eo e netefatsa fa Police 5 ya go phadisana kwa makgaolakganyeng a tsenne tse di kwa godimo tsa mo Borwa. Yeah, I think in all sports when you play against an opponent you ke selo se se diragalang mo metshamekong ka go farologana fa batshameki ba tshameka le setlhopha se ba senyatsang ga ba dirisane le sedumalane mo lebaleng ke sone se ne Warriors e itaela kgatlhanong le rona. That's why they are running on Monday. We knew when we were coming here that we were going to be undersized and we were playing our game. Fa o ka lebelela mo kwatareng tsa ntlha tse tharo ne ba le diphoso ebile re isa dikgwele di le dintsi kwa go bone mme fela ka gore ba na le batshameki ba maitemogelo a kwa godimo ba kgonne go re fenya. The boys got a little bit tired from trying to fight with the bigs down there. Mo maduong a motshameko o mongwe wa ligi eo ya Botswana Basketball Association setlhopha sa Spartans se fentse sa botho ka dintlha di le 51 kgatlhanong go tse di 43. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Ha jano re diwetsa ka tsa kgwele ya dinao setlhopha sa Morupula Wanderers ke sone ba fenyi ba kgaisano ya Phalape Cup e leng matlhagola tsela a paka ya 2024-2025 ya FNB Premiership morago ga go fenya sa Chadibe North FC ka dino tse pedi go e lengwe. Kgaisano eo e ne e tshwaretswe kwa lebaleng la metshameko la Phalape e ne e akaretsa ditlhopha tsa Chadibe North, Security Systems, NAKO United ga mmogo le Bomampudi Morupula Wanderers a rutlwe koketso Ramontsho. Setlhopha sa Morupula Wanderers se tsena mo motshamekong o se le mafolofolo se gateletse sa Chadibe ba tshameka pele ba Morupule ba na bolotsa dithazelo mme ba retelelwa ke go nosa dithopa tse ya go ikhutsa ka lefela sethopa go tswa kwa boikhutsong sethopa sa Chadibe sa dasteritelo tsa mokatisi ka tsoopedi ba tsenya kgatelelo mo le morago la Wanderers ba
ba ba feleletseng ba ithaba ka thipampeng morago ga phoso ya ga Lawrence Dikgang mo motsotso wa 60. Ya re motshameko wa tsamaile metsotso ile 66 Duncan Yoba a lekalekanya dino. Metsotso ile mene fela morago ga nno eo Karabo Gurwana a no sa bobedi go neela Wanderers phenyo ya dino tse pedi go ile nngwe. We are having a lot of new boys in our team and we wanted to try. Rena le batshameki ba basha mo Stopenseng. Maikelo a rona e ne ile go ba fa tšhono ya go tshameka. Ga ra tshwenya thata ka maduo. Go fitlhelela kwa makgaolakganyeng go tatisa tsholofelo mo batshameking. Motivation to us as well in the technical team. Bashimana ke bashimana ba banyana ba ile gore ba santse ba tswa go tase go development ya rona. So ba na le energy ntsi. O pair le experienced player like Julius. Chaibe bana sa ba maota bana sa ba grampa. That's why re tsenya fresh legs. That's why re bona that equalizer. Better hell re bona that winning goal. Resalefo dithopa tsa security systems le sa NAKO United di ne da iponna maemo a boraro la bone ka tatelano eo. Kwakazwara Montsho, BTV Sport, Phalape. Wetso pego eo e ne ga rela dikgang tsa rona tsa metshameko nna le kgaitsedi ke re eme sentle go gakola gape dintlakgolo tsa rona kgaitsedi motho. Thank you Liza go ntse hela yalo wetso a re lebe ditlhogo. Tiro ya kago ya tsela ya A3 e simolodisiwa semmuso jalo kwa motseng wa Mathangwane gompieno. Dikgwebo tsa monoga di rotloediwa go inaakanya le lenaneo la African Continental Free Trade Area. Amo go tsa metshameko setlhopha sa Lion Kingdom se gapa le tlhakore la Team Cup la basimane mo kgaisanong ya boraro ya 6 Series Taekwondo Challenge. Wetso na dile kalo ga go di fela nako tsone ya bo re patapatile re tabora go hela go go batepolo wa pi go utlwa ka maemo a bosa la modisa tharapana ga go le galalwa a nne kagiso. Betso madume nka mogela ka seemo sa loapi nna ke Faith ke tshabile. A re simole ka go lebella setshwantsho sa loapi sa nako ya gompieno se supang ga go apogile lefatshe leno ka bophara. Mme le mogola ka mosolo gone re soletse re go tswelele go apogile mo dikgaolong tsa lefatshe leno tsotlhe. Mmaphakeleng gone go ikutlwa tsa go le tsididi go dikgaolong tsa kgalagadi borwa le bokone botlhaba ka selekanyo sa botlhano ko Veda go yeng ko go bosupa ko jwaneng. Mafelo a mangwe a lefatshe leno gone re soletse re go ikutlwa tse go le mololo wa selekanyo sa bohera bongwe ko Maung le ko Selebe Phikwe go yeng ko 13 ko Qade le Mahalape. Mo tshokologong gone re soletse re dikgaolo tsa lefatshe leno tsotlhe go ikutlwa tse go le mogote wa selekanyo sa 30 le motso ko Olifants Drift go yeng ko 30 le bone ko Kasane. Ha re lebella mello a naga e sha mo nakong ya gompieno e bonala mo mafelong mangwe a dikgaolo tsa Nhabe, Ganzi, Borwa le ko Kweneng. Mo go la ka moso bo diphatsa jwa gore melelo e shang e tswa mo taolong bo go godimo thata mo mafelong a ko borwa jwa lefatshe leno. Jalo he setšhaba se rotloediwa go tshwara molelo ka kelotlhoko. Mme fa re tswela ka seemo sa loapi sa la boraro le la bone solotse dikgaolo tsa borwa botlhaba kgatleng le Kweneng go bo go apogile mme re mo tshokologong go ikutlwa tse go le mogote ka letsatsi la boraro fa letsatsi la bone gone re solotse re go ikutlwa tse go le bothitho. Ko Ganzi le Kgalagadi re solotse re go bo go apogile ko Ganzi fa ko Kgalagadi gone re solotse re go bona le dibata tsa maru mo tshokologong go ikutlwa tsa go le bothitho ko kgaolong ya Ganzi fa kgaolo ya Kgalagadi gone re solotse re go ikutlwa tse go le mololo. Ko Chobe le Nhabe gone re solotse re go bo go apogile mme re mo tshokologong go ikutlwa tse go le mogote. Ko Legare le Bokone Botlhaba re solotse re ka letsatsi la boraro go bo go apogile mme ka letsatsi la bone gone go bo go bonala dibata tsa maru mo mafelong ka bontsi mme mo tshokologong gone go ikutlwa tsa go le mogote ka letsatsi la boraro fa letsatsi la bone gone re solotse re go ikutlwa tse go le bothitho mo mafelong ka bontsi a dikgaolo tseo. Ke sone seo seemo sa loapi a nne boroko. We've committed 13.9 million pula for the upgrading of this National Agricultural Showground as only a beginning.
This 13.9 million